Fatafatu lo Samoa Entertainment TV mai Samoa le nei fo ia sofau a mai sol tapo inga Atamua matina matua pela ho mo mai ai tatu fasalonga le nei tula Wa pati patia le tu malo sanganga tolu e au fia ya le sa le folfolanga te te fono o le vainga fa upfai le fas fa tu ele tu Samo utasi le sunga la uli al mali to pola te iwa le fa moe mo tu langa tau fanua pe a o ina manuia mai i le palo ta tele o le vai so fau. E le se mana ongo tātou te le malamalama. E o hoi tūlanga i tātou whanua, o lea hoi tātou te whapenei. Mai e le o te malamalama le leile tūlanga. A mata i tātou lisi, e le tasi le tua tātou whanu. Tātou tera nopo lande la whai. Ia, o isi hoi te. E ese o tātou manatu. Whai hoi tātou whanu mo la tātou e ae whatasi tātou maulu manu. Wai o manawa e whaataulun whanua whaatauloa. Wai wa mana e propose lisi, continue lana lisi. A ia te tauna tātou iai se afu tasi. E le mawhai e watu tātou manatu tā peata. E na maua e lor fina ngaro le malo e attack mai a tātou. A nātou te sirfia. Na iai le avanoa. Au minister e le lutama. Na iai le avanoa na mai e le teimina e whatau lo tātou. Peita, na e se afu tātou manatu. Ia ua mau atu le nā whaaiunga sa te tauna tātou. Pick up inga i te ina nā. Manu wha penei ia ki ne manono i wha marianga mō tātou. Anyway, o ma vaile nā taina. Ai me wha solonga mo le numana. Tātou i tū malo. E te tauna tasi le tō wha tātou i tū malo. Tala noa, wha soa, i e ma whaise tōnu mautu. Tātou whanua ia, le te le whai atu. E le to e o maile malo e to e aveni whanua. O la utu sa o lea. Mai le te tau kōki o na koe o maise malo e toi ave tatu whanua. E le te tau. Ai sea, wa lava le taimin tātou no nofo ai ma tāle vau lea. Ma whai mea uma ia. Mai le se me toi o mai e wa uma tina e nā leina. Whai whanua nei mo malo. Sunga la aule mali e toa i le fono tanga mali i tumalo o Sanganga Tolu. Sanganga Tolu leo lo tau wāma iei ia le sunga sala Paulo Poto. Sai mai sa wana sua kai ka ni tulanga ko fa mo ya ko ma o ye ka ko ye wa sa e ka ko mo ka ka fa tu ya ma ka u na ni ko ko yo wa fa ma sua kai ka do ni o ka ko a fa ye le ka ura o ka ko fa mo mo la ko yo ke ro ko ka ko wa ma ai a fa ye kasi o kofi filinga kako sui e paro pangoa ia o fa ko vinga le me o te o kako ke kai ia o kako ke e le o se ngama ia maro ala ngama sa i maro e ia ga fa ke kere sua i fa te renga ia sa roma tani e o mai ia so e le o ma fa ia na ngaro o ko ke ni fa ko ia ga ba sa roma i roi para e ola mga kwa a karo e suma whaterenga kako whaki koi na kaya whai whakaika. Ia whai sa kofi o arisa. Ia, o lea usa o aku suma kaika. Kai komu koi ere koi whaikai i kako kuko kona uma, lea usa o suma kaika i ngakai. Ia, isa uonga ia ese kanaka i whaki uonga uman maru. Ia, lawa kasi kako whai o kako kaika, ia lea usa o Inisio tala walongo tala a inga mafio angale na fai no la tau mauta ua tau a awe le malo se le niu le tsunami. Le nau o mayon a ave i Samoa le stols fulo yulai. Mai ua wha talitini mai nei po o ani wha manuyanga e maua atu i le malo. Sa tau mawhai atu stata wawa noe le minista tau sio tupe le fionga lau timu ia a fōwele se va ai le imanuia. Peita ina ia tali i le newspaper le malo le sabali ma ia tau iai o le whaonga ina o le tupe le ana maua mai le company insure wha aptoa o me tupul Pasifika le Pacific Catastrophe Risk Insurance Company e lua se lau walu su lima fetala Amerika tu so le fitu se lau fitu tasi walu se lau fasu fitu tala sa moe wha moe i se lipoti lea mai le New York tala tuliloa. A o la laima whaalongolongo ma le toa le sunga papali i sia fikel. I moli maua leo e whaamatala fōlinga vaia.
O le tino maliu o le profesa ia sinava iana Caroline Garbutt, i le vai aso nei i lumo le whaamsino Justice Roma. Ai sa whaapena foi, le tuli mata ia pea le au whaasalalau o le sa so onga, o lea mōli mau ma lea mōli mau mai leo leo. Whaasolo nei e le au whai ngā luenga o le Vavau Beach Valley, i le tū malolo to whanga. Joe whaasolo atu leo leo na lato taliane, i le val au atu i le ofisa ia pia e anga i atu e vaai le mauta o papali i sia whike ali vai vase. Sa tu lai foia mōli mau le tau ainga e toatasi, o le tamaita i profesa, o ia na wha o nia fōlinga ma le swafo le tina maliu, le na avatu e leo leo i le whale mai. Na mōli mau fo i le ali i telavau, sa maasani o na mafuta i le tina ia papali i sia i vai vase. Maia iyo e ina o papali i sia o se tina e le lei, e le sa wā, e le whialua i solo, e so swani i lona ia fo i tau mawhai. O mane mōli mau na ama mōli mau a leo leo, ma whaasolo mai ai i le fō mai, le ana whaiele so e ngā whaale tūla whono le tina maliu, ma ia whaamata lai i le tele o manuanga tū ngā ma le onga i le tino o Miss Garbutt, ma ia whaamawina na mafua o na maliu ona o le onga o manuanga o lona ulu ma le tino. O fōlinga fo ina na mōli mawina e leisi fō mai, le ana taunu uatu ia i le tino maliu i le tupua tamsa sime ole e mato atua na o atu ma leo leo. Peitai ua tāli ai nei le mōli mau e to atasi o lo tutoe a leo leo, talu o lo o malanga i fafo, whato ato e taliu mai i Samoa i le aso ono o le masina fau se tema. Ua atofa i ai le aso sfultasi e vala awai, o le matai lea o le fio anga o lo tofanga, le ana tofa ai papali i sia i le pōle sto nai i lona mauta, matau i ai e papali i sia le mea na tupu. O le matai le na ia whaatala noa loa i ai, e te tau no la o e longo leo leo, ma whaapena ai lava o na whaia i le aso sā lea lua sfulu no me, lua o lua whaa. Wa toi whaafo e atua ili tina ia pali isia, i le vainga leo leo i tānu malala, ai se Italia leisi mōl mau lea leo leo, i le aso sultasi o le māsina fau. Te tautua le nā lau Samoa Entertainment TV mai Samoa le nefo i aso, e wha moe moe le lofo le tua tātou tui whiro, e fo i le aso atai au se wha poponga, ai ma wha i le Wendy's Design mai funga lei mō le wha la e.